सुनो करो मामा। हाँ? कैमरा मत करो। कॉमेडी आएगा तो कबर मोबाइल ले लेगा। ओके ओके डिलीट करो। नहीं मैं नहीं। I already asked permission. नहीं परमिशन कौन दिया? There. Malik. कौन मालिक? Flippy bro, keeper lock, keeper jor. Welcome back to my YouTube channel. Teknik por ngadon hang neha sning. Ngawan don kam tercat kanika mela kini git karo kadon. Tenga syurung kai no hanengan penipi gijing lek kai mah parlong. Teh mentang adon hang neha po. Baik kini gitiar kini git kar. Kano kilong giba itenat mah. Gila bu kata kedur mbak itnan bat bastai tangba kide gibarem sudah gini kim aitat yang iki beduk besuk teh perlok lada pimbun pisah tuan lada pimbun pisah ten aiwan mo lai balos pe kini gijing bu gijing sat ki hanggar ki baitan tenan kasiang ru kita nama 150. oh so ram dah yang pi itnan em perlok kini ki tiar ki jong ne u mama ji कहाँ बुस्ती दोस्त आसाम है उत्तर प्रदेश oh so far une udus ong na Uttar Pradesh perlok baik kini ki tiar kita kiwi itnan bat kiba I Shangkun tangba. It is so expensive. Baik kani gawai perlok kajing lek kai kelung. Kapadon kumba siput ai. Bat kani kajing syong kelung. Ki kelung te kila yang muja mo kani kajing lek kai. Kawang bahasa kepagi kan? Yuk kemen ni kan? Yo ma. Yuk menor dan enak apa kan kan? Une ud karu udah banang halo kata namar ba. Dak wang kat bakawang. Amla arwa. Kibu de kajing tenat kibu sispa arspa nanta. Dayo nomor yo ikiteki. Ya. Dayo ru yo berat-berat. Kanepat perlok kadai ke jakaban bam hadin bal depan jadi kai satai pila ban ya bam jadi hang nema pe katno kini ki kar ki pen ibang ini ki jingdi ki jing bam ki jongki ngati ngam bam perlok nomor bang 4 kan mas peni kai ya pima deh ini bhai sab bang ba how many days left this mela 10 to 15 days 10 to 15 days tegmut ba kadang simpor sakumba sipau khalai sngi perlok ladap hi kwa banwan pat ba pidang pun pisah sngi bha banwan you are from Guwahati Assam. Guwahati this company also Guwahati Yes. uang kena kamela ru kadai na Guwahati bat kini ki para ru kidai na Guwahati ngin sai page kemat mah dos mah thank you ma bhai kalong ke ba sneu muja perlok lara piwan kum hangane ka jai mela tang ba ya kene la dei banwan tang ya ki krur pati mah kene ka wei ka gimpan lara pi plate yaw ne u kupon Shibuk dadai kumune number 6 pinyo exposure yo 36 pinyo exposure nangta kiwi bal rapim yo pila banyo elektiki tiar ini bat na ini dikar सुनो करो मामा। हाँ? कैमरा मत करो। कॉमेडी आएगा तो कबर मोबाइल ले लेगा। ओके डिलीट करो। नहीं मैं नहीं I already asked permission परमिशन कौन दिया? there Malik कौन मालिक? ओके कौन मालिक परमिशन दिया? dah oke saya minta perlok ngan pen IP yang ne jing snal jing bam ring ni kar kidai giba tapi terus kata sama
Penang Teh Krishna, but anda kita dapat kiba hang. Nah, ini final result. Tementa. Baik, kini ki Ashar jong ne bhai sab. You are from? कहाँ बस्ती है भाई? असम असम है भाई किने की आशार की जो उन्हें वो भाई साहब ना किलों के एक बार ibang ada kata-kata baik kini pat kita ki jingin lek kai kelong ki jing jangan pen kelong mah baik kena ini kita ke jing shong kelong nama bom don breu syu gilas dang sak kapan lum nak mah deh perlok nama bom don pisah mau like tangkas sudah ngasutin atang nega jong ni bhai sab ubah penyak ini ka melah hang nam sing kitna 10 nomor balas liang pelan ya kini kijing bam kijing di kijong ki tengam bam nomor ba bom don pisah mah